تماشاوانên hêja weka ku her kesî vê sibez jidît hem li aliyê qamişlo hem li alî girkê legê û li tirbespiyê jî agir bi zeviyên xelkê ketin ku dihatin rakirin êdî diviya bu ev zêvî bihata rakirin yê genim bi taybet lê mixabin weka ku her kesî jî îro dît agir bi beşek mezin yên van zeviyan ket em ji xwe niha li gundê beyaza biçûk ya girêdayî tirbespiyê ku li başûrê bajarê tirbespiyê dikeve nihan jî em di nava erdekî de ne derdora pênzsî donime ev erd hîna di dema ku derasa di nav de bû nîvê wê hatibû rakirin nîvê wê jî derasa di nav de bû da ku hemû bihata rakirin lê mixabin di dema ku dihat rakirin de jî li agir pêket weka hûn jî dibînin ha ev gund jî dikeve li seriya emfor ku niha li vê wî aliyê wê jî tirbespiyê ye niha yek ji şêniyên gund bi me re hazir e ku ew bixwe jî di dema pêketina yani dema ku agir pê diket û dikarîbûn hewl dan vî agirî vemirînin gundiyan bi hevdûra li kêleka tîmên agirkujê em ji wî jî nêrînan war bigirin û binekanî ev agir çawa pêket xalo kerem ke vê derê destpêkê bira canê we û xwediyê erd sağ be ساغتر بي ربي ساغتر بي xalo tu dikarî ji me re bêjî ev agir çawa pêket kengî pêket û çawa belav bû اف اگر نيرو بيكت دور ساعات دو بيكت جفيدي جبل جنب قطره بيكت واگر بيكت وامهاتنا بيفا من كاري ويدا اطفائيات جن كاري ويدا fayî hatin خدي شهر اطفائيات واطفائي بجا دولي درباس كرت اطفائي كرنا وار ويرخي شنو رخيت بس بيدا ام الفيدي بتراكتور امان خدي التراكتور ملمو ما ختن بكرن جو درباس نبي قلنا اخوي قندي مش شوطي ما ختم تراكتوري فكروا ام خورتي قند وزلامي قند مسكني بالبرح ما نشت بسر ما رخي ما دوري دولي درباس كرو تشوف رخي تربس بيدا خدي ما يعني وكا قلت بكس برسكني نبوج ما بيفا ام اهلي في قندي بيازاب شو ام البرسكني يبون واطفائيه ما بون اطفائيه ما بيجي شنو برخي تربس بيدا van kesên hal vir sekinînî alî kariya wan لا ابدا والفيدي بلكي صد قاطر مقطوره هاي يجي كي حمش وارجي بارنا وبلكي الصد حمال جواريا بس نج زماني من انها تنبوا يك نها تنبوا وعم بس عليه قلت ثاني بون بس ما بتركتورا ما نشت ما سكنان ساعتا خوش بو درباسî bê jî ji we re سرچافا اهلا وسهلا ام وكا قلت بي دائما ام حاضرن وام موجود ان شاء الله شتيم كاربن ام تقصير ناكن سرچافين بله تماشاوانên hêja ev jî yek ji şîniyên gund wê kêliya ku agir pêk ketibû li vê derê hazir bû wî û gundiyan bi hevdûra dikaribûn bi hêza xwe vî agirî vemirin her çi qasî ku tevî ku tîmên agirkujê jî li vê derê hebûn çar erebeyên wan jî hebûn lê ji ber agir dijwar bû îro jî ba gelekî dihat ji bo wê jî agir bela dibû riya duwelî derbas kir û derbasî nava hemû gundan dibû niha wan jî dibînin li vê derê hejmarekê çawa ji donimin li vê derê erd hatiye şewtandin رجا هوا هبي و سيتشارج عبيخن علم صعيب خود لبكي اطفاينك تشنفر نكارني دا افزا فيه خلكي شوطين مالا علم يفرطي بار موش خو موسم نبو وايصال موسم هات اف لها كتينا مدى ويتشوطين